Ja sam Ana Stevandić, projekt menadžer. Kao društveno odgovorna kompanija Planesoft je odgovorio inovacijskom izazovu Banja Luka grad budućnosti i ponudio svoje rješenje za pametno upravljanje otpadom. Pametni gradovi kojima se i Banja Luka pridružuje od ove godine, taj epitet u svom nazivu nose upravo zato što su odlučili da ulažu u pametna rješenja. Pametno upravljanje otpadom u suštini se svodi na postavljanje senzora u kontejnere koji očitavaju količinu otpada koja se nalazi u kontejneru, nezavisno od vrste otpada. Te informacije koje senzori prikupljaju se šalju komunalnoj službi koja se bavi odvozom otpada. Na osnovu tih informacija komunalna služba može da radi proračune, da mijenja rute, da radi optimizaciju svojih troškova i da adekvatno upravlja svojim resursima. Svi senzori koji su postavljeni imaju u svom sistemu alarme koji se aktiviraju kada dođe do požara i također su otporni na vremenske uslove kao što su visoke i niske temperature ili kiša. Lokacije na kojim su postavljeni senzori su precizno mapirani kako bi se senzori postavili u kontejnere gdje je najveća frekventnost. I samim tim od običnih kontejnera smo dobili pametne kontejnere. Naš koncept je osmišljen tako da funkcioniše pomoću web aplikacije koju koriste firme za odvoz otpada kao i gradska uprava koja vrši monitoring i mobilnu aplikaciju koju bi koristili naši sugrađani, a na osnovu koje bi mogli da vide ukratko gdje se nalazi najbliži kontejner i kolika je njegova popunjenost, koliko je popunjen da prosto potraži drugi najbliži. Dakle, naša želja je da ovim projektom učinimo da naš grad bude čist, da bude na ponos svima nama kada turisti dođu kojima se sigurno Banja Luka može pohvaliti, vide jedan grad koji zrači onim čim treba da zrači, to je zelenilo, čiste saobraćajnice. Putem aplikacije Smart Waste naši sugrađani mogu da dobiju informacije na kojoj lokaciji najbliže njima se nalazi prazan kontejner u koji mogu da odlože otpad. Također, putem ove aplikacije oni mogu da nam dostave povratne informacije tako što pošalju svoje prijave o pretrpanosti kontejnera, a mogu da nam dostave i fotografije. Rezultati ankete koja je rađena u mjesnim zajednicama Lazarevo 1 i Lazarevo 2 u kojoj su postavljeni senzori u kontejnere nam govori da više od 80% naših sugrađana želi da koristi aplikaciju Smart Waste te da aktivno učestvuje slanjem povratnih informacija sa terena.